العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبت أخونا أختم ألون من مهار ويت كرم مدني رمضان ما هو فهو ديهك دوستكا ريتا رمضان ما هو بركات دوستا رمضان ما هو فهودي هج واهك دكبه هندو ألون من ورجنا عدوها حديث ما النبي صلى الله عليه وسلم فهودي هج عمل كربا غوتا به غتم من حديث فلوغا وني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. نبي صلى الله عليه وسلم فهودي هيك بدل وداعم في نما إتوري كليه فانو کے کمر فلو باندلوه එමේ අලුකමුග ඉතුරන් හීවාගේ වෙලව්වේ රමදාන් මාකි එනුම් මස්තකවර දීලතික්කමුගයා අදි අලුකමුගා මෑ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හීවාගේ වඩන්නවා මස්සර අදි රමදාන් මාගේ ෆහුදේග හීවාගේ වඩාගතුම් ඉතුරු කුරවයි එම්වීම ඉතුරු කලේ ෆානුගේ කමර් ෆලු බදලව්වේ දැන් වඅහියා ලයිලා අදි එරේතන් إحياء كربي بي ألوكموغا هيدا كربي دين ألونو ميدو موضوع غوليغو تونغتان كولاي وأيقظ أهله أدي توري كليغ فانوغ أهلون غانتماغ آيلاغ بيكالون ألوكما هيلببي එහෙමීමා තිමා අලුකම් කුරමා එකුගා තිමාගේ අඹි දරින්න මේ අලුකමක් ගොවුමා අලුකමුගා එමියුන් ශාමිල් කුරුමා බෑබෙරි කුරුමා රේගණුගේ නිදින් නෙගුමා මිකංකමකි අලුණු මෙන්ගේ මච්චන් එක්කම නොබෙත අඛුනක්තු මියදුගේ මවුදුවකි හේයගතුගා දරින් තර්බියත් කුරු අලුණුමන රමදාන් මාකි දරින් හේයගතුගා තර්බියත් කුරුම ලිබේ වර ෆහි ෆුරුසත එයි මුල ආයිලා එකුගා අධිකිය මුල මුජ්තමා එකුගා ರೋದಾಗೆ ಅಳುಕಮುಗ ಅಳುನುಮೆನ್ ಶಾಮಿಲ್ ವೆ ಉಳೇ ಹಿಂದುಗ ರೋದಾಗೆ ಅಳುಕಮ ನಮಾದ ಅದೇ ಅಳುನ್ಮೆಗೆ ಮಿ ಇಜ್ತಿಮಾಯಿ ರೂಹ ಮಿ ಹುರಿಹಾ ಕಮೆಗ ಎಕುದಿನ್ ಬಾವರಿ ಕುರುಮಕಿ ಎಕುದಿನ್ ಅಲ್ಲಿಬೆ ವರಂ ಮುಹಿಮ್ಮು ತರ್ಬವಿ ಫಿಲಾವಳೆ ಎಹೆಂವಿಮ ದೊಬೆತೆ ಖುಂ ಅಳುನ್ಮೆನ್ ಮಿ ಮೌದೂಗ ವಿಸ್ನಾದಾರುಗ ಅದೇ ರಮದಾನ್ ಮಾಕಿ ಕೀರಿತಿ ಕುರ್ಆನ್ಗೆ ಮಸ್ತರ ವಿ ಹಿಂದುಗ ಹೇಗೊತುಗ ಧರಿನ್ ತರ್ಬಿಯತುಗೆ ಕುರುಮುಗೆ ವಾಹಕ ಮಿದುಗ ಅಳುನ್ ವಿಸ್ನಾದಿ ಹಿಂದುಗ ಫೆನಿಗೆನ್ ದಿಯೈ ಕೀರಿತ ಕುರ್ಆನ್ಗ ಅದಿ ಮ್ಯಾನ್ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಸುನ್ನತುಗ ದರಿನ್ ತರ್ಬಿಯತು ಕುರುಮ ಅಳುನ್ ಮೆನ್ನ ವರಂ ಅಗುಮ್ಯಾನ್ ಇರ್ಷಾತಕೆ ಬಣಿ ಲವ್ವಫ್ ಬಯಾಂಕೊ ದಿವ್ವಫ್ ನಬಿ ಬೇಕಲುನ್ನ ರಸೂಲ್ ಬೇಕಲುನ್ ಎ ಬೇಕಲುಂಗೆ ಅಹಲುನ್ನ ಹ್ಯೋ ದುಆ ಕುರೆವುಮ ಎಹಲುನ್ ಇಸ್ಲಾಹ ಕುರೆವುಮ ಕುರೆವಿ ಮಸಕೆ ಕುರ್ಆನ್ಗ ವನಿ ಬಯಾನ್ ಕುರವಫ್ මිගොතුන් හේයගොතුගා දරින් තර්බියතු කුරුමුගේ වාහක දක්කා හිඳුගා නබී බේකලුන්ගේ තෙරෙන් නූහ් අලයිහිස්සලාම් එකලේගේ ෆානුගේ වාහක කුර්ආන්ග බයාන් කුරේගෙන් ආ හිඳුගා නොස්තේක ෆන්සාස් ආහාර වන්දෙන් දීන ගෝාලෙන් වන් හුන්නේ වාහකාදේ අදී ආ කුගා වෙස එකලේගේ ෆානුගේ දරිකලුන්ගේ තෙරෙන් ඊමාන් නුවි දරිකලෙක්ගේ වාහක කීර්ත කුර්ආන් ගාදේ මේ කුගා අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා ए हादिसा बयान को दवनी नूह के फानु के तूफान है कुगा बिंगड़ा आदि उडू के फेंग जमावे फेंगंडु बड़वे के दिया हिंदुगा वेस ए लुब्बती बफा कलुं नूह अलैहि सलाम दरि कलुन्ना हे ओ गोएंगे दे वडागे एम्मे फहुवगुता हमे वेस काफरु मी सकुंडा कुगा नू मंगमुरु कुरमुंदिया मिवा का अंगव अल्लाह ताला वही कुरान वनादा नूह इब्नहु वकान फी मअज़िलिन या बुनय्यरकम माना वला तकुम माल काफिरिन नूह के फान एकले के फानु के दरिकलुन्न गोवालेव्य एर दरिकलु मनी वकिन्ने कंडु के रालु कंडु के तेरेगे ए दरिफुलाए तिमम मेन्ना कुगा नाकुलंग राशादि काफिरु मिसकुने कुगा नवाश नोस्ते के फंसास आहार वंदे दीन गोवालेव मफौगा अल्लाह ताला के अमरु फुलो एस देउनु हिंदुगा
nuhge faanuge e tufaanu laagen hindugas emme fahuwa guta hamiyabes darifula heo maga goalevumuga demi hunnevi adi ekuga eya ekuga ves e darikadun nuhge faanan uredi nuhge faana kiyamam ve wada nugen eya ekuga garagu gen dia mungterega wegen dia دمس نوح عليه السلام الله سبحانه وتعالى يا دعاء النبي ونادى نوح ربه نوح كفانا كلا كفانا غير رب الدعاء كره فقال ربي إن ابني من أهلي إيه ألوك غير ربي هم كشورم ألوك داري كلون داري فولا كي بس ألوك أهولون كتيرين عائلة كتيرين فراتك وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين أدي iba ilahuge waadu wadigatumaki hagguwegem waadu basfuleke adi iba ilahuki hukum kurabwa emme adul veri ilahe end Allah taala wahi korene qala ya nuh e nuh innahu laysa min ahlik e darikadun vid kalege faanuge ahudunge tereyakunne nuweye innahu amalun ghayru salih e darikadun naki darikadunge amalaki rangalu amaltake nune emma emme fahuwa guta hame bes nuh alayhi salam darikadun nabes dina gwalebi adi afahuga bes Allah subhanahu wa ta'ala dua kurbe nobete khum alonu me hadisata ka bala hinduga alonu men libenje emme furtan fida balaki kaavenje qura hisam fashin adi dariya ku libe hisab adi darifulu bodu wes emme fahuwa guta hames darinnan heo dua koddinumaki darin tarbiyat kurmattaka kurave kantattawge emme muhimu kanta mambe fan darinna heo dua kurumuga demiti benche Ibrahim alayhi salam abul anbiya nabi be galunge bafa kalun kamuga wa Ibrahim alayhi salam ge dua Allah taala kirit Quran ga bayan kuraba fave ela wahi kurani إبراهيم عليه السلام دعاء كربكم ربي هب لي من الصالحين إيه علوك بيري ربي علايا صالح تريم دارك لك ديوان ديب هما مفدان زكريا عليه السلام بس دعاء كربا فبي زكريا غفانو دعاء الله تعالى بيان قراني هنالك دعا زكريا ربه دين تانغا زكريا غفانو إيه كدفانو غير رب دعاء كربي قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ألوك بيري إله إبا إلهك حضرة هيو دفا رنغلو دارفس كولن على الدفان ديب ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة هيو رنغلو دارفس كولن على الدفان ديب إنك سميع الدعاء إبا إلهك جنا جنا دعاء عدو السبب ديكمبا إلهي نبتاخم alon menge darinnaki alon menge deloluge finika komme mayaka bayakwes re dualu masakke ko wazifa ada ko e darinnan heo goy vuma rangalu taketi hoda dinuma rangalu taalime dinuma masakke kuramunde meyaku ga alon menge tere mara gina bayakan eha bodan ahammiyatu nudave kamme gawak me dannawalani ei darinna heo dua ko dinu darinnaki صالح بايكم غالبون ادي دعاء كرو دارينك ديمتي ثابت وفاوا بايكم غا دعاء كرو دارينك الله تعالى كيامن غن كودين تككم غا ويتو دعاء كرو مي alon men nabaran uniwa be alon mi de aharuge talim mi aharu nimigen diumge korin aduvigen diye rajyage madrasatawge terega kantatta hinga gotuge halatu be adabi eta kame class terega teacher huttawa singa munde ema miedu alon men mambe fan mikama medu visna alon menge daring hiyogatuga tarbiyatu kuruma ituru samaluka me denji famane ebbe kanabbe ka ingili dikurumge baduga mikama ki daring hiyogatuga tarbiyatu kuruma ki muli muttama ekuwegen ebbamanta kama ekiga kurama sekkatukam gawanjeba labita khun Ibrahim alayhi salam ge wa ka kiritu Quran gawara tafsil ko Allah taala eki maqam to ka genna fave egotum हाजर गिफाना अदि इस्माइल तुप्पुले इस्माइल गिफाना गें मक्का गे हनफस बिमा एदमा कमलुन दूकुरवाफा एंबुरी वडागें दें इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कुरे ए दुआ सल्लल्लाहु ताला
قرآن قالون من نتكا بيان كدبي الله تعالى حكران وإذ قال إبراهيم ربي جعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام إبراهيم كفانو විදාලු ඉඳ හඳුම කුරාෂ ආලුගේ වෙරි රබ්බේ මිරෂකි අමාං වෙගෙන් වා රෂකම් ගලබ්වාන් දේව අදි අලාය අලාගේ දරින් බුදන් අලුකම් කුරුමුන් දුරු කුරබ්වාන් දේව නබි තඛුන් ඉබ්‍රාහීම් ගෙෆානකි තෞහීදා අල්ලාහ් තාලාගේ එක්කවන්තකම් කායම් කුරුමුගා ගිනිකඤ්ඤා උම්මතෙක්කම් අල්ලාහ් තාලා වහී කුරබ්වා ඉන්න ඉබ්‍රාහීම කාන උම්මත ඉබ්‍රාහීම් ගෙෆානකි mi heo rangalu salih sifataka akhlaqta libumuga gini kanya uriha sifafultake ekadege fan kibega furiyama wegen bekale e kuga ibrahim alayhis salam ekadege fanuge ahlu nattaka dari kalu nattaka dari fals kolattaka kurbi du'a ki ko bato mi makka ge hanafas bimuga timange darin mitaga baatibba fa dahinduga mi alage darin naki බුදන් අලුකන් නුකුර බයික්කම් ගාලබ්වාන් දෙව නබී බේකලුන්ගේ බෆාකලුන් එකලේගේ ෆානකි අල්ලාහ් තාලාගේ එක්කවන්තකම් ගා ගෙනිකොන්ඥා උම්මතෙක්කම් ගා අල්ලාහ් තාලා සිෆ කුරබ්වා ෆවා ඉබ්‍රාහීම් අලයිහිස් සලාම්ගේ දුආයකි දරිකලුන් බුදන් අලුකන් කුරුමුන් එක්කිබා කුරබ්වාන් දෙව තබතඛුන් හැමම අලොන් මංග දරින්න අලොන් මන් දුආ කුරන් ජේබා අල්ලාහන් ඊමාම් වා ඊලාම් වා ශිරුකුණු කුරා දීම්මතිග සාබිත වෆාවා දරින්ත එක්කම් ගා අලමෙන්ගේ දරින් ලබ්වාන් දෙවේ එය ෆෞගා ඒ මුරිහාකම වෙසන්නානේ එය ෆෞගා රංගලු තාලීමේ වෙසන්නානේ ඒ එකම ෆෞගා ඒ දරින්න රිවත අහුදාගා අදි දෙ දුනියගේ බාජ්‍යවරිකම් වෙස් කෂර් වෙගෙන්දනේ ඒ කුදින්නකි අල්ලාහ් එක්කවන්ත කමකෝ අලුකන් කුරා කුදින්කමුගා ලෙව්වුන් එදි දුආකෝ ඒ දුආ අලොන් මෙන් කුරුමති දෙවිති බෙන්ජේ ඉබ්‍රාහීම් අලයිහිස් සලාම් ගේ දුආ ගේ බාකි බා කුර්ආන් ගේ වහී කොනනේ රබ්බි ඉන්නහු හුන්න අضللන කසීරම් මිනන් නාස් ඒ අලුගේ වෙරි රබ්බි හම කෂවරුන් ඒ බුදුත මිස්තකුන්ගේ තෙරෙන් ගින බයකු මග්ෆරත් දාෆිකන් කෂවරේ ෆමන් තබිඅනි ෆයින්නහු මින්නි වමන් අසානි ෆයින්නක ගෆූරුර් රහීම් ෆහ මියලා තබාව ජමියා කි ෆහ ආලුගේ දීනුගේ තරෙන් හිමනේ මිහකේ අදී අලායන් උරදිජ මියා කි හැම කෂණගේ බයිලා කි ගිනගින ෆාෆු සවා රහීම් වන්තා ඉලාහේ දැන් අඩවසවා දැන් අනකස් ඉබ්‍රාහීම් අලයිහිස් සලාම් දුආ කරන්නේ රබ්බනා ඉන්නී අස්කන්තු මින්ذුර්රියති බිවාදින් ගෛරි දී සර්අන් ඉන්ද බයිතිකල් මුහර්රම් ඒ ආලුගේ බෙරි රබ්බේ එතාගා ගහෙර් රුකෙන් නුවා හනෆස් බිමුගා තිමන් කලේගේ ෆානුගේ zurriya darifas kolum bayaku timan kalege faano etaga etana du kurawwa wazam veri kuruwa fime rabbana liyuqimus salat e aluge ve rabbe ei namadu gaim kongulu mattake ehma fahun as etanuga kabatullah gefulu bina korevene tankan ibrahim alayhis salam allah taala angawaf ehmima etana etuppulu darikalunna e darikalunge mekamana ಹಾಜರ್ ಗೆಫಾನು ದೂ ಕುರಬ್ಬ ವಡಾಗೆನ್ ದುಆ ಕುರಬಿಂದುಗ ಬುದಂ ಅಳುಕಂ ಕುರುಮುಂ ಎಕಿಬಾ ಕುರಬುಮ ದುಆ ಕುರಬಿ ದೆನ್ ದುಆ ಕುರಬಿ ರಬ್ಬನಾ ಲಿಯುಕೀಮುಸ್ ಸಲಾತ ಎ ಅಳುಗೆ ವೆರಸ್ಕಲಾ ಕೋಯ್ ಎ ದರಿಕಲುನ್ನ ಅಳಾಗೆ ದರಿಫಸ್ಕೊಳು ನಮಾದು ಖಾಯಂ ಕುರಬ್ಬ ಎಕ್ಕಂ ಗಲವ್ವಾನ್ ದೇವೆ ದೆನ್ ಎ ಫೋಗ ದುಆ ಕುರೆ ಫಜಾಲ್ ಅಫಿದತಂ ಮಿನನ್ ನಾಸಿ ತಹವಿ ಇಲೈಹಿಂ ಎರಶಕಿ ಅಮಾಂ ರಶಕ್ಕಂ ಗಲವ್ವಾದಿ ಮೀಸ್ತಕಂ ಗೆಹಿ ಎರಶಾವಿ ಫರತಲ್ ಲಂಬವ ಅದಿ ವರ್ಜುಕುಹುಂ ಮಿನಸ್ ಸಮರಾತ್ ರಿಜುಕು ಮೇವಾಗ್ ತಕಂ ಎವಡನ್ನ ರುಜುಕು ದೆವ್ವಾನ್ ದೇವೆ ಲಅಲ್ಲಹುಂ ಯಶ್ಕುರೂನೈ ಎವರೆನ್ ಶುಕುರೆರು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ದಬತಿ ಅಖುನ ಅಖ್ತುಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲೈಹಿಸ್ ಸಲಾಂ ಗೆ ವಾಹ ಕಾಗೆ ತೆರೆಂಗನ್ನ ಇವ್ವಾಕೆ ಕಿ ಗೆಫುಳು ಬಿನಾ ಕುರಬುಂಗೆ ಹಾದಿಸಾ ಗೆಫುಳು ಬಿನಾ ಕುರಬಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲೈಹಿಸ್ ಸಲಾಂ ಅದಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲೈಹಿಸ್ ಸಲಾಂ ಗೆ ದರಿಕದು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಗೆ ಫಾನ ದೆಬೆ ಫಾಕದು ಎಹೆದು ಎದೆಬೆ ಫಾಕದು ಗೆ ದುಆ ಅಹರುಮನ್ ನಟ್ಟಕ ಇಬರತಗೆ ಗೊತುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ವನೆ ಕುರಾನ್ ಗೆ ಬಯಾನ್ ಕುರಬಫ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ವಹಿ ಕುರಾನ್ ವೈದ್ ಯರ್ಫಾ ಇಬ್ರಾಹಿಮುಲ್ ಖವಾಯಿದ ಮಿನಲ್ ಬೈತ್ ವ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ರಬ್ಬನಾ ತಕಬ್ಬಲ್ ಮಿನ್ನಾ ಇನ್ನಕ ಅಂತ ಸಮೀഉಲ್ ಅಲೀಮ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಗೆ ಫಾನ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಗೆ ಫಾನು ಗೆಫುಳು ಗೆ ಬಿಂಗಲು ಗೆ ಮೆಚ್ಚ ಬಿನಾ ಕುರವ್ವ ಬಿನಾ ಕುರವ್ವಮು ದುಆ ಕುರವಿ ಹಿಂದು ಕಂ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಹಂದುಮ ಕುರಾಶೆ ಎ ಅಳಮೆಗೆ ಬೇರೆ ರಬ್ಬೆ
ಅಳಮೆಂಗೆ ಕಿಬ್ಯಾನ್ ಕಬೂಲ್ ಕುರವ್ವಾಂದೆ ಹಮ ಕಶವರು ಮೊಳಂಗ್ ಅಸ್ಸವ ಬೊಡಿಗೆಂಬ ಮೊಳ ದೆಂಡ ಬೊಡಿಗೆಂಬ ಇಲಾಖೆ ಹಮ ಇಬ ಇಲಾಹೊಯ್ ಏಮ್ ವಿಮ ಎದೆ ಬಿಫಾಕಲು ದುವಾ ಕುರನೆ ರಬ್ಬನಾ ತಕಬ್ಬಲ್ ಮಿನ್ನಾ ಅಳಮೆಂಗೆ ಬೇರೆ ರಬ್ಬೆ ಅಳಮೆಂಗೆ ಕಿಬ್ಯಾನ್ ಕಬೂಲ್ ಕುರವ್ವಾಂದೆ ಎ ಮತಿವೆರಿ ಅಳುಕಂ ಕಬೂಲ್ ಕುರವ್ವಾಂದೆ ಎಗ್ಗೊತಕವ್ವೆಸ್ ಎಕಂಕಂ ಕುರಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಖಿಯಾರ್ ಕುರವ್ವೀತಿ ಕಿಬುರ್ ವೆರಿಕಮೆ ಬೊಡಾ ವೆರಿಕಮೆ ನೆತಿ ಎಮ್ಮ ಲೊಬೆತೆ ಅಖುಂ لبت أختم علمنا نمي رمضان ما غريتك دوستوغا علوكان كورما قرآن كيموما أدي علون من ناكوغا علون من دارين باور كورما الله تعالى فرصة دبوا علون من نان كمتكا مغو فهي كود دبيتي علون من دعاء كورنجي علون من عمل قبول كورباتو علون من عمل تكي الله تعالى غدرتوغا قبول ويجب عمل تكي كموغا نويدان كما علون من بيروتي واجه إيه كوغا إبراهيم عليه السلام دعاء كورن ربنا إيه علمن غير رب وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم علمن غير رب علمني إبا إله بولن با كيمن غنا دب فانكم غلبان دب ادي علمن دارفس كولم وس إبا إله بولن با كيمن غنا أمة اللبان دب علمن علوكن كرم وي غن علمن دكوان دب ادي علمن توبة لبان دب هم كشورم gina gina tauba labwa kolone kola ogamta ilaha kama ibe ilaha emmi mademmes duan kurabane ede kadum ede bafa kadunge darifas koluge tereng muslim ummate devuma emma lobete khun alon menge darifas kolaki allah shirku nukura e ilahun ನಮಾದು ಕಾಯಂ ಕೊಂಗ್ ಅಳುಕಂ ಕುರ ಅದು ದೀಮ್ಮತಿ ಸಾಬಿತುವೆಗೆನ್ವಾ ದರಿಫಸ್ ಕೊಳೆಕ್ ಕಮುಗ ಲೆವ್ವುಂಗೆದಿ ದುಆ ಕುರಂಜಿ ಹೆಬ ಇಸ್ಮಾಲ್ ಗೆಫಾನು ಗೆವಾಂಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲ ಕೀರಿತ್ ಕುರಾನ್ ಗಾ ಎಂಗೆ ಮಿಹಿಂದುಗ ವಣಿ ಇಸ್ಮಾಲ್ ಗೆಫಾನಕಿ ತೆದುವೆರಿ ನಬಿ ಬೆಕಲೆಕ್ಕಮ ದೆನ್ ಇಸ್ಮಾಲ್ ಗೆಫಾನಕಿ ekale faanu ge ahulu na namadu qaim kurman amur kura bekale kam gangaf Allah ta'ala hikuran wadhkur fil kitabi Ismail kale ge faanu mifatun Ismail ge faanu ge wahaka kiya de bashe innahu kana صادق الوعد وكان رسولا نبيا ekale ge faana ki teduveri ekkamuga vi wa'du fuddama teduveri bekale kamuga vi adi rasulaku kamuga ya nabiyaku kamuga vi وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربي مرضيا أدي أكده فانوك أهلنا نماذ كرمشا زكاة جنما أكده فان أمر كربا أولوية أدي أكده فانوك بيرس كده حضرتك رسم لبافا بيكله كمغا أكده فانوك جندي إما إسماعيل عليه السلام بس أكده فانوك أهلنا نماذ قائم كرمان أمر كربي يعقوب گفانس اي ابراهيم عليه السلام کے کافہ درکلوں اسحاق گفان کے درکلوں يعقوب گفان ekale fanu duniye du kuram ge wagutu jehunu hinduga kan higage de ko Allah taala alon men nata bayan alogon men natta bayan ko devani kuri nuh ge fanu ge wa ka ge denne fada emme fahu waguta hame abes darinna teduma gulibuma shirukun ekibabuma e nabi bekaluna rasul bekalun edi wada genne bile bodukan mi basultakun engi gende Allah taala hikurane am kuntum shuhada id hadara yaqub al maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di yaqub gefanu gariha maru hazir we jehindu tiyabam etagati bimu ekan hinga agade ko visna shefadan yangawani ehendu ekale fanu ge dari dari kalunna vidalwe timan kale gefana fahuga te kudin alukan qur'ani kon echchakan heye maran hadure wagutu ga ves muda beuma kannota waruta muda anota den darinna vedane gotaka meduga emme boda biruweti wadagati timanna ya fahuga den alukan qur'ani kon farataka to magu gelligen gostanaka mattaka alukandu menge tereng gina mambe fan bodu bayyevs wazifa geldunas birugannane ambi darinna rizqu nuata kaabotakati nuata diriulun dati vedanatiwe eka malonu men astu birugannam vi mulin tafaatu ehen kamakattaka ei magufura digen gostanaka mattaka ehde ekudin يعقوب gefanu ge dari dari kadun vidalun qalu na'budu ilahaka ebe kadun danne ve timmen alukan qur'ani kale gefanu ge ilahu she wa ilaha abaika adi kale gefanu ge kaaba fa kadun kamuga wa ibrahim ma ismaila ishaq ge ilahu she ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun
ei ekkawanta ilahe adi timamme mitibe ilahu kiyaman ganegen wa haluge nabe takhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu taala amuru kurevi hama mi amuru fulu ema nabiyunge silsila malonu mitaga mi bayan ko de nuh alayhi salam feshigen gos emme fahuge nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama ekalege faanuge ahulunna kurevi amuraki ei Allah taala wahi kuravani wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa adi kalege faanuge ahulunna namadu kuruman amuru kuravwashe adi ekamuge macca ketteri wada ganna washe ketteri kam beenuwa kame namada amuru kuruma namadu kurumaki nuhanu ketteri kam beenuwa kame rizqu devumaka kalege faanuge kiman timang ilah edivode nuganna me kalege faanavs rizqu devwani timang ilahwe rangalo nimum wani taqwa verinnashe emvima eggotaka ves ekudin haahunu kamuga duniya du ko faana kamuga biravura alonu men boda gannam vi biraki ekudin namadu qaim nokura ekudin naki magufura difawa beka vedane kamuga biru amidarin narakan salame kuruman alonu men masake kuranje ekan Allah taala mu'min takunna e amuru kuravani ya ayyuhalladhina amanu e iman ve jamisa kunne qu anfusakum wa ahlikum nara tiyabami hunga nafsutaka adi tiyabami hunga hudwarim ves narakage alifanun salame kurashe waquduha an-nas wal hijara etanuge daraki mistakunna adi hilay alayha malaikatun ghiladun shidadun etanuge banderin kamga naraka balata malaikatunnaki warugada kharukashi malaikatun deke la ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ebakalun Allah taala ga amur fula uredum ve wada gannawana bekalun nanuna Allah taala amuru kori vikantata e bekalun kurabana e vima nabi bekalun kurabi amur Allah taala mu'min takunna vis kurabi ei darinna namadan amuru kurumasha adi alonu menge amilla nafsu narakan salame kurum alonu masake kurafadan alonu menge abidarin narakan salame kurum masake kurum dobete khum alonu menge darinna rivete khuna unganna dinumge kuriya ngannani alonu menge darin dimmati sabitu etibe baikkamuga uma edi du'a kuruma adi ekudinna diin unganna dinuma ekudinna Allah taala ge kawantakam bayan ko dinuma ekudinna ki Allah birwatiwa bayaku kamuga veto alonu men kurama sekke alonu men komme mi ekarigas alonu men Allah birwatiwa muto e sual ko fina warafasem budana aike ekama ko dobete akun alonu men hama ekani duluge kolab bunela baakavre boda alonu men ge amal takum Allah taala birwati waanama ekam fennanje madama ki a wazifa ek danje du ekam gawanama nota madama ki tima duniyega komes a bodu kame korenje ifawa kame kam gawanama mire nunidi alonu menge batibemu e kan kuriyan otitive Allah birwati wegen alonu men nunidunu reen nunidunu duwen nota birwati kan usas wegen alonu men alukan kuri duwen alonu men handanne alonu men nam mivani wara tafaatu henkale bali madu kame jeefa alonu menge duduge kola wara fasem bunamo birwati wame ekam alonu menge tereng madu baiga amadun menuvi ekan kan nufene nobeta khun alonu menge ambi darinna namadu qaim kurman amru kuranje Allah ta nabiyya sallallahu alaihi wasallam ummata irshad wa hadis kurane muru auladakum bis salati wa hum abna 7 sinin hang haruga darin namadu kurma amur kurashe wadribuhum alayha wa hum 10 abna 10 adi diha harumun namadu nukura kam gawanama ekudin gaga jahagen namas namadu kurwash adabu digan namas namadu kurwash nabeta khun darin tarbiyatu kurum gawaga alon men dakka henduga kirit qur'an ga luqmanul hakim ekalege fanu ga darikadun devvi nasiha kula kurabi wasiya Quran galon men nguri ibratek kam ga Allah taala wani bayan ko devaf Luqman al Hakim ge darikalu naddevi nasihatu ge feshun adwasawa Allah taala wahi Quran wa id qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhu Luqman ge fanu ekale ge fanu ge darikalu na nasihat devvamu vidalu indu handuma Qurashe ya bunayya e darikalu ne e lobveti darikalu ne
den konkamakato furtamana amuru kurabi la tushriku billah Allah shirku nukurash furtam amru la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim hamakashawaran shirka ki ei boduwegemwa aniyayke shirku kurum matiga hore tawbanu marwe jamiha ge amal Allah taala enage amal fafa nufusan inna Allah la yaghfir an yushraka bi Allah taala ilahu shirku kurum ge fafa nufusawane shirku ge matiga marwe ge hingejje kamuga wanama Luqman alayhi salam kurabi devana wasiyata ki mam fanna heokon hutuma kurabi amru ama Allah taala Quran ge wahi Quran wa wasayna al insana biwalidayhi timang ilahu insana enage mam fanna heokon hutuma wasiya kurabi me hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahn balikama adi nikameti maccan nikameti kamuga ma baduga enage mammena ufulliye وفصاله في عامين أدي أنا كرتم ويلم من ديا هرجاي تما رسكلان عمر كوري أنشكر لي ولوالديك إلي المصير تما إله شكر وري مشا أدي ما نفعنا شكر وري ما تما إله إنسان عمر كوري بيم لو بتأخذ ما نفعنا كي إهن دين قتي ببايك كم جاي نما سه ما نفعنا هيو كم هتنجي ما دين الله تعالى يقولون وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما تبان كمغا علم اللي بفانوا كمغا تبان إله الشريك كرمان دميون غدالا فينما تبا كمغا مچا كيمن نواش شيرك كرمان امرك فينما كيمن نواش ما بفان سدي انوم فراتكس الله وردما وبي امرك كيمن من نما بس دين وهي كرنة وصاحبهما في الدنيا معروفة أدي هيوغتوغا أدميهن نايكوغا دنيا غا ديرول شهن آيتغا الله تعالى كرنة أوغا تريكم غفيا أدميهن تركا تركورا شهن مام فانن هيوكم هتوما لقمان غفان داركالونا وصيا كربي دنگوتي الله تعالى تا أبدو بلوا بودگموا إلهوكن هدان كودبون أي ألون مننا ركا تركن دبن مغكي أبدو مه Allah Taala aluganu men amal takabballa bodige makan alun men dannanje Allah Taala wahi korani Luqman gifan vidalu kama ya bunayya innaha in taqum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sahratin aw fi samawati aw fi al-ardi yati biha Allah e darikalunne hamakasharun e amadaki revi ottarege barudan huri amadekam gavies e amalu ati hilagandegge terega kamuga vies nota uduga vies nota bimuga vies giyameddun Allah Taala e amale gennawane hamakashan Allah ogawanta kam bodu mola denwadigam waidave den e foga Luqmanul Hakim darikalunna anakas nasihat devani darikalunna devvi nasihatuge terega himenene namadu qaim kuruma heyokan kam amru kuruma munkaratan nuba kuru nahi kuruma ketteru makure bi amru لقمان قفان بدالوني يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور إيه دار فلاي تبا نماذ قائم كراش أدي هو كنت تكامركم منكرات नहीं كراش أدي مصيبة تكوا تبا كتير وشام كشام كم بني عزم كندالن جه كنت توترن دين إيه فهوغا Rivete akhlaqge kantattakan amuru kurabani kiburere numa bodave nugatuma bas bunumuga adugada kon wa adula anuhetuma Allah Taala hikurani wala tusaghir khaddaka linnasi aditiba misakunda kiburere vetibage kota fen amura nudashe wala tamshi fil ardi maraha adi bodave gemwa halu bimuga tiba hinga bingave nuleshe inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur boda veribe ganna kiburu veriba evves mi heddeke Allah Taala lobe bodi nugannave heme boda nuwashe Allah Taala wahi kuran waqsud fi mashika aditiba hingumuga ves medume ko hingashe adi waqdud min sawtika tibage adu madu kurashe inna ankara al aswati la sawtul hamir emme nubabe gemwa emme huturwe gemwa adaki himaru gade madugada kuruma basmunumuga kiburu erinuma minkan kama nasihater lobeta kun alonu fashamun denai fadan alonu menge darennan alonu men heyo du'a ko denje heba alonu menge darennan alonu men
hiyomaga magudakan jeheba e huriha kamegge feshum wani Allah taala kiyamangatuma e ilahu ekkawanta kuruma e ilahu sharikunu kuruma kurave amru den devana kamakan amru kuram me jeheni namadu kuruma alonu mitaga midannawali nabi bekalunna rasul bekalunge silsila e fahuga ademmi ai kීරිත රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලමෙන් අල්ලාහ් තාලා කුරවියම්රු යෆෝගා උම්මතන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා කුරවියම්රු ඒ අලොන් මෙ ගමිද නෆ්සා අම්බිදරින් නරකන් සලාම කුරවම කුරවියම්රු යෆෝගා දරියකු තම්රි තර්බියතු කුරුමුගා ඒ දරිෆුලා صالح حكيمك دبي نصيحة القرآن قا ألوكن من نهوري برتك مغا بيان كو دبي هندوغا إباها كاغا بسنن شيركو نكرما دارفلا كوري بواسيتا يفوغا نماذ قائم كرما كوري واسيه يفوغا ربتا خداغا كوري بنامر نبتا خون ألوكن من دارن كي الله بيروتي وا كودين تككمغا هدنجه أي إله معرفاكم e ilahu furiya men alukan kurang ege kudin kam gadanje e hisabun alonu men darin rivete khuda ku matiga gaam veti be bayakan hedene names alonu men nam miwa gotaki e kujja henga haruga e kujja kudairuga kommes kuruan kewa kuda kallagen guruan kiya denakam e kujja boduwa mun da waraka e kujja ge kiyevun kuriyat da warakan e kujja kuruan kiyevun nuata adenum ves dini beta maduwegen deba e kivege ओ लेवल तैयार वांजे कियवन जे मादत वर्गिना ए लेवल तैयार वांजे कियवन जे मादत का मॉड्यूल त वर्गिना ए मे मदन कुराना इस्लाम मिबांत दने मदु मन तिबेफुल बल्लवालवा टाइम टेबल दरिफुलुगे साइंस नो त बिजनेस स्ट्रीम कियवा कुजो केना हफ्ता के तेरेगा ए स्ट्रीम के मादत कियवा आददा एना इस्लाम कियवा मिंबर अलोन मन आला किया देवन रंगळु मिंबर मियोति ऐसा मालूम में बेंगे दरिफुल के हयातु का दीनु के दौरोती किया वरक्का ए मालूम में ekuja tuttu irum feshiken ekuja namadan hanuwa ekuja yang Allah taala kiyamangatu maila birwati umuge magan ekuja tarbiyatu kuranje ei heyogatu ga darin tarbiyatu kurumagi alon men emagun alon men ge darin tarbiyatu kure vijenama den ekudin na fahisha maltaka munkarate ki kuran nuane kankam kamuga bayan ko difina ekudin birwati wan den ekudin na tetu jewmagi gons kam kamuga buna difinama nota kamfet torufuma nefet torufuma gaage tantan torufuma ki alon men kuran nuje kam kamuga buna difinama ekudin kankamuge kibawana ei dienuge amruta ki ekudin ge hituga bimmalu negi fa kankam Allah kiyamangatum wacce ekudin wani tamrin kureifa e kiyamangatum wacce ekudin tarbiyatu kureifa nuanama alon miden nabi tarbiyatu ge fidalta ki evves maane muri fidalta ka kujja kan nuane efada kujja ku boduwe gendane timanna beenu gotakashe timanna dirulen timanna ge kankama membe fam visnu beshe e hisaba kantak gos e kujja magu gelle hisaba diumun den e kujja nasihat dinas nasihat vis nuwisnene නොවෙතකුන් අලගොන්න මෙන්ගේ දරින් තරුබියත් කුරුමට්ටක අලොන්න මෙන් කෑවෙන්ජෙ කුරා හිසාබුන් අලොන්න මෙන් දරියෙන් හෝදන් ගස්තු කුරා හිසාබුන් අද අලොන්න මෙන්න දරිෆුළු දරියකු ලිබුම ෆවගස් අද මුළු උමුරු ගෑස් ඒ දරින් නම් හේව දුවා කුරුම්මතිගා දෙමිති බෙන්ජෙ හෙබ අලොන්නගේ දුආයකේ අලොන්න මෙන්න අද අලොන්න මෙන්ගේ දරින්න කි නරකයන් මුත්ති කුරවිගෙන් වා බයිකමුගා ලැබුන් هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته